dobrodošli u još jedan video. Danas ću vam pokazati kako da napravite strašan jumpscare u Minecraftu. Ako se sviđaju ovakvi klipovi, samo recite, ja volim da ih pravim. Zabavno mi da radim ako sa redstoneom ili command blokovima. I da, znači prvo sad što će vam trebati jeste prostor 4x3, vidite. Onda će vam trebati ovaj led bilo koji. Ja sam uzeo ovaj packed ice, ali možete i običan, kako vam se sviđa. Onda treba vam običan blok, evo tu su mi sve ove stvari. Ovako, dozvimo sve tu, ok, i sve drugo mi je trebalo ovdje, tu. Onda će vam trebati jedan sticky piston, ali prvo ovdje dva bloka, ovo ovdje, onda gdje je ovaj, evo ga, tu, uđemo, onda ovaj sticky piston ovdje, slime block, stavite na ovaj dio ovdje, eto, i to je to, trebalo bi da ste gotovi, da, tako je lako. Onda sad uzmete armor stand, stavite ga ovdje, ovaj glavu, mislim bilo kako hoćete po vašem izboru, kako da izgleda. Ja ću prije staviti samo ovo ovdje, dobro, sad izgleda ovako, sad vrata, nemojte da stavite na ovaj ovako blok ovdje, što sam ja sad ovdje stavio vam ovaj, znači, evo ga, ovako idemo ga, eto stavite ovdje, kao normalno što izgledalo, pošto neću da pravim neke gluposti, i da stavimo jedan ovaj običan, valjda bi trebalo ovdje stoji. Tako, sad umjesto da stavite ovdje na ovaj blok, stavite ovdje, i onda trebalo bi da ste gotovi. Sada vidimo, ovako naprimjer šetati, op, izbaci ga, sad sam ne znam zašto zvuk ne radi. Gdje je ova komanda? Čekajte, sad ću da ukucam. Play Well, šta je ovo ukucam? Well, sound mob enderman .dath, tako, that, mislim kako hoćete kažete, onda ovaj, kako se zove, ova retardirano, tako, i dalje ovo, tap, odvojeno 100, i eto, to bi trebalo da radi sada, da vidimo kako izgleda brš. Stavimo ovo ovdje, tako, sad da uzmemo još ovaj tunik, stavimo ga na njega, to, zatvorimo ovo, i evo. To je bilo to za današnji video. Ako vam se svidio, lajkite, subscribeujte za kanal i šerujte ovaj video ako vam se svidio, naravno. Video, rimuje se, gangsta, yes. Ajde, vidimo se,